الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perkenalkan saya Nasmi Sirajudin selaku pembawa acara, mewakili keluarga Ibu Dr. Anda Andi Samsiar Palurui mengucapkan selamat datang dan tentunya terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan doa. Dengan doa terbaik untuk calon mempelai Ananda Andi Febi, semoga dapat mengarungi bahtera rumah tangga dan tentunya siap menjadi istri prajurit dan siap mendampingi suami bertugas dimanapun ditempatkan. Ya, amin. Amin.